Hei a kō ake nei, whakatere hia i te kaupapa e kōwhiri ai te kai pōti Māori i te Rārangi Pōti Mōna. Hei te rua te kaumārima o Poutu te rangi nei, haere ake mo te whā marama, ka āhei te kai pōti Māori ki te whakawhiti Rārangi Pōti, mēnā koena tōna hia. Kei te kaha whakatairangatia tēnei kaupapa, i nā rā mā Saatchi and Saatchi me te ringa toi Māori rā, me Mark Winters, te karare mo tēnei kaupapa, e kawe ki te ao. Kua tai ki tērā wai, hoama. Neke atu i te 5 miriona tāra te utu mō tēnei whakamatāratanga kōwhiringa. Nā te aha i pēnei ai? More Maori enrolled on the Maori roll could mean more Maori electorates. I tēnei wā, e whitu nā rohe Māori e ono te kaumā toru nā rohe whānui. He oi kua rata te nuinga o nai Māori ki te Rārangi whānui. Te kaumā whā mano, te Māori i huri mai te Rārangi āmotu ki te Rārangi Māori. Engari, whitu te kaumano i huri mai i te Rārangi Māori ki te Rārangi āmotu. Nā reira, i te huri pērā ai, te whakaro o Māori. Nō te tau whitu te kaumārima i whakahokia mai anō te Rārangi Māori. I nā he aha te hua? Aha kua tō Rārangi Pōti, ka taea e koe te pōti mo te rōpū e hiehia ana koe i te pōtitanga. Ka noho tūturu tērā aha kua tō whiringa. E whakapono ana te rōpū kaitiaki take kōwhiri, nā ko nei puta mai ai te rangirua. Ā ka whirihia kētia te Rārangi whānui e ngai Māori. Today we're here just raising awareness of the Māori electoral option. Do you know what that is? Neke atu i te whārau mano nā tāngata kua tohua he whakapapa Māori tōna. E iwa te kaumārua mano kai runa i te Rārangi whānui. Nō reira, ko te hea rārangi ka whirihia e koe. Rārangi Pōti Māori, Rārangi Whānui Rāni. Hei te rua te kaumā whā o Hōngongoi, te wā o ti ai tēnei whiringa. Pea Melbourne, te karere.